Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu mahubata haganup, Bapak Inang, sonai homa haganup nama poso. Tarpuji ma gorani Tuhan, halani boy dohita, beribadah bani panorang on, aima bani kebaktian Minggu siang GKPS Jalan Jenderal Sudirman. Gorani Minggu ta sadarion, aima Minggu Judika. Model ni ibadah tabani panorangon, aima model E. Puji Tuhan, halani laho maribadah mahita, halani ai ase riap mahita jongjong. Mandoding hita hubani buku haleluya nomor pitu ayat sada pakon ayat tolu. Ibagas goran ni na ibaga Bapa, apan Tuhan Yesus Kristus apat tundu inapasi, sito palangit pakon tanoon. Amen. Jahubado si permahan au, Sen anjay hurangan au. ipatuduh doau bani sapalan na mombur, Anjay togu-togu doa ubah parsaranan. ipahisar do tonduihu, Itogu doa bani dalan hati torang halani goran niin. agipe mardalan au bani lombang bagas ni hagolapan, seng mabiar au. Ayhamdo makasomani au, tukotmu pakon simang membunuh do mengakuhi au. Hamdo na mangidangi au, ilobe ni musuhku. Iminati hamdo uluku, anja sirnip do panginumanku. Biar layak apa hidup niuhur do mangirik-irik au sadukah goluhku. Jana sihol do marianan au iruma di Jahoba, sadukah ni dukahni. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Martonggo mahita. Ham Jehovah nebata si parmahan benami. Terima kasih mai sembah kon hanami hubamu. Halani iparmahani hamdo hanami da subani sadarion. Marhitei na pasirsirhon haganup na perlu bani goduh nami. Iha terima kasih kon hanami do haganup pano kusmuin.
marhitay persembahan nami panurangon. Halanyay, ondos bamuma persembahan namion, gabi hitay nami mamuji pakon pasangap kon ham. Parguguhi jana ajari ham mahanami, makaguluh kon diar layak apa idop ni uhurmu. Nagabi hataridahan ni hasaksian, nadop manandaham. Holong ma ateimu, ham naibata nami. Jalo ham matonggo pakon pamujion namion, marhitei Tuhan Yesus Kristus si parmahan benami. Amen. Pundul makuria. Puji hita Tuhata, marhite naman doding humbani buku haleluya nomor 4 ayat 1 pakon ayat 2. Riap maita jongjong. Martonggo mahita masopot kon dosata. Ham Tuhan naibata. Ibagas turuh ni uhur roh dohanami hubamu. Masopot kon dosa nami. Ay na mangaku dohanami. Buedo lang ihur jahon hanami ahana patut si hurjahonon nami. Halanyay. Patut dohanami hona uhumanmu. Ham Tuhan, idop ma uhurmu benami. Gati dohanami mangelak kumbani tanggung jawab nami. Pajongjongkon hasitongan pakon habonaronmu. Jana hurang barani dohanami mamorsan silang. Halani mabiar hanami bani resiko. Binando ipake hanami panorang mamikirhon diri nami sendiri. Marimbang mamikirhon na hinarosuhkon ni uhurmu. Paluaham mahanami humbani uhur biar pakon gobir. Ham Tuhan, idop ma uhurmu benami. Tuhan,
sonari ibuan hanami do haganup dosa nami hulubemu. Irik mangakuhon, nasirsir do hanami pabayuanmu, asibui hanami mandalankon hatamu. Jana birehama tonduimu lah membubai hanami bani guluh nami. Ham Tuhan, idop ma uhurmu benami. Tangar anjaha porsayai hita mahata ni naibata, bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ulang homa biar ay audo si paluaho, domahudilo goranmu, audo si madaho. Tapi domma iperjabolon hu au marhitei dosamu, domma ilojai hu au marhitei hajahatonmu. Au sendiri pasalo sehon perlanggaronmu halani au. Anjaha dosamu sengbe padingat-ingatonku. Ibagas holong ni naibata doma isasap haganup dosata. Halani ai pataridah kun hitam ma tanda-tanda ni parguluhon na bayu. Hasangapon ma bani naibata ibabo. Puji hita usetuhata marhite doding haleluya nomor 130 sada ayat sada pakon ayat 4. Tangar hitama hatani naibata natar surat bani Rom walu ayat 16 subani 10 sada. Ai hamatian du hauhuron ni daging tapi hauhuron ni tondui ai mahaguluhan apa hadamion.
Ia hauhuron ni daging ay mahamusuhon dopak na ibata. Seng ratundukin bani titah ni naibata ay seng tarbahensi. Halak na ibagas daging seng tarbahensi pamalas uhur ni naibata. Ia na siyam, seng ibagas daging, tapi ibagas tonduy do. Anggo tongon tonduy ni naibata marianan ibagas na siyam. Tapi anggo seng tonduy ni Kristus bani jolma, seng Kristus simadasi. Tapi anggo Kristus ibagas na siyam, matei do tongon badan halani dosa. Tapi manggulu do tonduy halani hapit toron. Tapi anggo marianan ibagas na siyam tonduy ni namamuhoi Jesus humbani na matei. Paguluhon ni sipuhoi Jesus humbani na matei indo agi badan na siyam. Nara matei in. Marhitei tonduy ni na marianan ibagas na siyam. Amen martuah do na manangar hata ni naibata, anjaha na marimbagas konsi. Puji hita Tuhata, marhite naman doding hita, hubani buki haleluya, nomor 16 ayat sada pakon ayat 3. Riap may tajongjong. Saksiwan hitama haporsayaon tain, songon na sinaksihon ni haganup na porsaya bani sap tanohon. Au porsaya bani nebata bapa, pargugo na sutarimbang, na manupalangit pakon tanohon. Au porsaya bani Jesus Kristus, anak ni nebata na sasadain, indo Tuhanta, na tinuku ko ni si Maria, sanggah nape haliaban, marhitay ton minapasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pontus Latus, iparsilangkon, matay anjaha itanom, turun hunagoritoro, mulak manggulu humbani na matay, bani ari patoluhon, naik surga, anjaha hululisyamu ni nebata bapa, pargugo na sutarimbang in, ujayma iya mulak nagira, lahu manghuhumi halak na manggulu, pakon na dukmatay. Au porsaya bani tonduy na pasing, bani kulia parsada na mapasingin, parsauran ni sagala na mapasingin,
bani hasapan ni dosa, bani parpuhon ni akula, pakon bani hagaluhan nasadukah ni dokahni. Amen. Pundul makuria. Puji hita Tuhata, marhite doding haleluya, nomor 127, ayat sada pakon ayat 5. Riap maita jongjong. Martonggo mahita. Ham Tuhan Bapa nami na marianan inagoriatas. Puji-pujian pakon terima kasih dotongon ale Tuhan isembah kon hanami hubamu. Halani yahap pun hanami do ale Tuhan pakasumanionmu. Na mangiring-iring hanami bani haganupan pargulmiton ni goduh nami. On pe Tuhan, roh doha nami tongon ale Tuhan hurumahmu nama pasing on. In masihol memuji pakon pasangap kon goranmu. Marhitei paut puji-pujian pakon tonggo nami. Sonai age hata hagoluhan nasihol jaloon nami tokinari. Humbani juak-juakmu. Tuhan ne bata bapa nami martonggo hanami bapa. Bani haganupan kuriamu na ibagas pergumulan. Bagai-bagai do pergumulan na ido pakon ni kuriamu bapa. Halanyai urupi ham parguguhi ham sidia. Urupi ham hanami Tuhan. Ulang gabi tertulsu hanami ale Tuhan bani dalan nalang hinarasuh koni uhurmu. Tuhan ham doa ale Tuhan. Gunung batu pakon benteng ni haguluhan nami. Langboy hanami malembang janalang marguguh kanami ale Tuhan anggulang marpangusandean kubamu. Halanyai Tuhan urupi ham mahanami bani haganupan porgeluhon nami. Kuriamu ne bagas parnaboritan Tuhan. Tong-tong hasomani ham parguguhi ham bapa. Bere ham hamalumon hubani sidia. Pasu-pasu ham tambar na pinangan ni sidia. Ase makorhon hamaluman matongon in hubani sidia bapa. Janah bui sidia le Tuhan marmalas nihur roh mamuji pakon pasangap kon ham. Janah lambin paurot kon hadirion ni sidia hulobe-lobemu. Age pergumulan ibagas ekonomi ale Tuhan kuriamu. Sukup kon ham Tuhan ana perlu bani kuriamuin. Lang nahurang ganjang tanganmu ale Tuhan ala mangurupi haganupan kuriamu. Anggo tong-tong hanami ale Tuhan marpangarapan hubamu. Halanyai bapa, urupi ham, bas Tuhan tongon ale Tuhan bani haganupan kuriamu na ibagas pergumulan ale bapa. Tuhan ne bata bapa nami martonggo doha nami bapa bani negara nami. Tak kasih botoh kamale Tuhan bagi-bagi ini persoalan-persoalan itongah-tongah ni negara nami.
saling menghujat, saling menghakimi antara satu dengan yang lain. Halanyai Bapa, ajari ham hanami ulang hanami dihut bani kurja nalang mas madiari in Bapa. Ase tetap hanami tongan ali Tuhan fokuslah memuji pangun pasangapkon ham. Tetap hanami setia hubamu Bapa. Hamdo pangarapan nami, hamdo raja nami, hamdo sihopkop hanami bani guluh nami. Sunai duhmani ale Tuhan age pimpinan ni gereja nami Bapa. Ase hama tong-tong ale Tuhan memberi hikmat kebijaksanaan hubani pimpinan gereja nami. Ase dihutongon si dia ale Tuhan paroh kondame itongah-tongah ni kuriamu. Tuhan, parguguhi ham si dia. Urupi ham si dia ale Tuhan. Ase tarukap uhur pakon pikiran ni si dia ale Tuhan. Paroh kon hadamion itongah-tongah ni kuriamu. Jana lambin rarat matongon ale Tuhan hatamu itongah-tongah ni dunia on Bapa. Tarpuji magoranmu Tuhan. Bani haganupan horja nasihol horjahonon ni haganupan pimpinan nami. Terlebih doa ale Tuhan age pimpinan gereja nami. Mulai pendeta resot, pimpinan majelis, sunai humani ale Tuhan majelis jemaat na adong ikuriamuon. Pasu-pasu ham hanami Tuhan. Ulang paturut ham hanami malembang manidalan nalang hinarosuhkon ni hurmu. Doma ijalo hanami ale Tuhan tuhonan in Bapa. Tapi ma bani benami ale Tuhan bani abara nami. Tanggung jawab nami. Lahu mangidangi itongah-tongah ni kuriamu. Kolong maataimu Tuhan. Galek dutongon hanami bani pardagingon sunai age bani partonduyon. Urupi ham hanami Bapa. Ham matongtong na mambere gogo pakon malas nyuhur apa damai benami haganupan. Majelis gereja na adong IGKP Sudirman on. Tuhan ya bata Bapa nami pardosa na bagal doha nami. Ibagas na sa mingguon ale Tuhan buwe dudu sa palanggaron nami. Ni sangajahan nami marhitehon ni panonggor panangar. Apa haganupan Tuhan na menyangkut bani palanggaron ni dosa nami. Halanyai Tuhan sasapham dosa nami in. Asi talup tongon hanami ale Tuhan haun dosa ni pasu-pasu na sihol berehononmu ope huben nami. Amen ham Bapa nami na inaguriatas say na mapasing magoranmu. Ajari hama hanami lao papasingkon goranmu. Marhiteho na sirsir hanami mangalakon pakon. Mawajahon hatamu ibagas tulo nami. Say roh maharajaonmu, say saut maharosu nihurmu inaguri tongahon songon na inaguriatas. Tondoy mo na pasing mamarianan banami. Asay patugoy hanami lao pataridakon tanda-tanda ni harajaonmu. Pakon pasaut kon harosu ni uhurmu itanoon. Marhite pambalosyon apa pangabak na taluk ilobemu. Beri hamba benami sadarion haguluhan ari-ari. Ajari hama hanami aselambin mangida menanda jana mamboto napita hamdo harohani haguluhan nami. Ase hamalas kono nami buwe ni selayak-layakmu nadop neremu pakon nasihol dan nami pepegan nami. Sasap hamma dosa nami songon panasap nami. Bani dosa ni hasuman namar dosa dopak hanami. Ajari hama hanami makakolong ya sama nami. Songon pakakolongimu banami. Ase namadear ibayan hanami balos ni najahat. Lang marsubil, lang mardomdom, lang marpapas ni uhur hanami yang sama. Pargogoy hama hanami, ase tong balos iham, jana makakolong ya songan. Ulang hanami bubay ham huparlajuan. Palua hamma hanami humbani pangago. Ham Tuhan ya Bapa, parorot anja parmudu-mudu hama hanami. Lau manembangi dosa pakon siding ni sibolis. Ase monang hanami mangimbang pangagowin. Ay hamdo simada harajaon. Pakon hagugohon. Apa hasangapon sadokah ni dokah ni.
Puji hita tuhata, marhite na mandoding humbani buku haleluya, nomor 120 walu, ayat sada, ayat opat, pakon ayat onom. Shalom mahubata kanupan. Salam. Selamat hari Minggu. Terima kasih. Bata kanupan Bapak Inang, Bapak Sektari Jemata lagi di Jakarta. Jadi langsung menghami Japung sadaran hubani jadwal na pada skon 3-3 teneting tengah-tengah di Kuriata. Penjelasan ting bata bagas minggon jana nalaho si Hordaunota das kubani hari Sabtu naloro. Naparlobei aima ting paduahon sihol marhajabuan. Sihol manjalo pamasu-masuon marhajabuan doni ombata. Aima Edo Andre Pangihutan Purba. Nyombahan ni Bapa Situa Emeritus David Edison Purba pakon inang Odor Irawati Juliana Boru Gurning, warga jemaat naun sektor sada, pakon Naomi Agnes K. Pangaribuan, aima nyombahan ni Bapa Maruli Pangaribuan, pakon inang Rusmina Boru Silalahi, aima warga jemaat Gereja Penyebaran Injil, Abba Home, Pematang Siantar. Pamasu-masuon ya dongkon bani hari Jumat nalaro 27 Maret 2026 di Kuriata GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar masuk pukul 10 WIB. Anggo izondo marminggu aima Edo tapi orang tua ni sekaligus kumani sektor sada pengurus ni asi pasingat kubani si Edo Andre Pangihutan, pakon Naomi Agnes Pangaribuan, ase hari Rabu 25 Maret 2026 jam 10 pagi roh mandihuti bimbingan pranikah. Aima i konsistori gereja sekaligus membuat dokumen surat pamasu-masuon aima foto berwarna 4 kali onom latar merah 2 lambar aima tuga-tuga ubani Edo lagi orang tuani sekaligus bani pengurus sektor pasingkat kami asai mempersiapkan aganup petugas
Basa doding, galangan, song leader, ang gumemungkinhon, ay matugas di pengurus sektor. Pengurus yang menyangkut teknis haganupan ay urusan ni Kuria melalui PMJ. Sunai matugas-tugas namar hodumuan hujay. Baru napaduahon, gumataгаnupan Bapak Inang, lang pigadukan hari tokinari 12 April jupah mahita bagas balas nihur adong kunotama jubileum 75 tahun ni Kuriata. Nomor hodumuan hujon sa dalan hubani rangkaian kegiatan nadop itetap ko panitia. Dog piga-piga kegiatan paima tanggal 12 April 2026 na perlobe. On matugas-tugas nami melalui penatia ase marsi ingatan kita, ase roh kita, ase kita dukung haganupan. Dua muhubani ahadadop itetapkon dua muhubaning kegiatan-kegiatan. Na perlobe. Iotang hubani haganup niombah sekolah minggu. Niombah remaja. Kita orang tua namardak danak niombah sekolah minggu. Namardak danak niombah remaja. Riap pakon orang tuani. Ase sir-sir. Rohman dihuti seminar kesehatan anak. Seminarai topik ini aima dampak genset terhadap perkembangan anak. Jadi perlu ipadas tene ahado dampak ni gadget sunarion ubani nombahta. Narasumber ni holi aima inang Ruth Maya Tamba, magister psikologi. Aima na ipamasa bani ari Sabtu na laro tanggal 20 Maret 2026 ipuka may jam 2 siang das kubani jam 4 sore. Marianan i gedung sekolah minggu. Jadi salinari penginduhan nabi bagas hormat asid ingat kita may kita selaku orang tua ibuan be manyom bahan nidak anak sekolah minggu salinari. Remaja nalaho mendihuti seminar kesehatan anakai. Ini ya seboy diar madalan dibagas na diar holi aima pelaksanaan acara seminarai. Aima harapan nami, aima harapan ni Kuria, unay harapan ni panitia. Bahat do idak anak sekolah minggu, bahat do remaja. Ulang pitah 10 kalak kasay say holi er Sabton. Gubuy bahat may tadaro. Aima panginduan bay na itaganupan na parlobe. Napaduahon sa losey acara seminar, iuduti use aima pelaksanaan ibadah pesta iman KKR kebaktian kebangunan rohani. Ibagas tema kesetiaan Tuhan melintasi zaman. Aima tema ni holi ibadah pesta iman tai. Aima pengkhotbah mantan Eporusta Bapak Pendeta Jaharian Sonsumbayak. Bakon worship leader holi aima inang Desi Pasaribu. Hari Sabtu kumani tanggal 20 Maret 2026 i gerejaon. Dibuka may jam 4 das kubani jam 7 borngin. Opeyot panghubat na ganupan Bapak Inang. Sekaligus kumani lang pitaw warga Sudirman yotang. Marsiaraharahan mahita ubani asomanta aima warga Kristen tadong isat taron. Tadong kasomanta pareta-heta maita eta ditta holi. Marsiarahan. Ang guboy gok magerezaw. Ulang pitah na 2 bangkok kualitas kusay barisi. Ini. Jadi saling mendukung mahita, saling marsiarahan, ase diar holi pelaksanaan ni pesta imanay. Salinari, gumawa subani pengurus sektor, sada das kubani sektor 10 sada. Ipasingat mo ni sektor tabay, mulai pertungguan Selasa, das kubani hari Jumat. Dan mohon salinari, gumos pangindon nami melalui panitia, guboy, buay magarizon penuh das kuatas. Ase, buay hita taruli bani KKR itene.
Kesetiaan Tuhan melintasi zaman. Aima topik ni. Aima ting-ting bata nalaho si Hordonote bagas minggon na mangihut ting-ting tambahan. Pertupuan ni Bapak Sektor Pitu Yadongkon Bani hari Selasa tanggal 24 Maret 2026 Marianan Irumani Benget Naibaho Jalan Durian masuk pukul 10 WIB na mangiut ralat ting-ting partonggoan sadalan hubani jadwal na mangidangi hu sektor tolu dalam rangka tukar mimbar sadalan hubani jadwal Dr. Andus Imran Girsang Pakon Situa Herlina Damanik Margati parambilan na perlobit sa tweet daftar Aima Imran Igati Herlina paragenda Herlina Igati Imran checklist Aima untuk sektor tolu ase betul nasyam holi sektor tolu narok ben nasyam Aima namar hoduman hujai baru ting-ting tambahan na parpudi hubat taganupan Bapak Inang naging yung banaposo momen bani 75 tahun jubileum tukatongan ni Kuryata coba kita do melalui panitia ase padiarhon menyempurnahon aima sejarah ni Kuryata. Jadi 10 tahun masa nami selaku pengurus PMJ Rapako Citwata Perjuangan Sidang Sinode Bolon umadong sejarah na ipadas hita tiap tahun. Jadi bani momen 75 tahun on disempurnahon sa sejarah hai. Lang nalah membuka na baru. Disempurnakan. Diperbaiki sonaha asedayar. Jadi melalui panitia long tim sejarah menyempurnahon sejarah di Kuryat tahun memulai disusun oleh tim. Ya, di sana hurang ilengkapi. Halanyai ase rap hita manori izana hurang alani ase sibotosi taganupan majelis secara khusus saman nami majelis ase yotang ma ari Kamison hari Kamis tanggal 26 Maret tahun 2026 jam 5 sore yotang kanami mahuban na siya masaman nami majelis asyriap kita hu balai guru sangga nalaho membahas draft ladok disusun oleh tim. Nah, izay maibas kita, izay na hurang lengkap, asyirap barsirupat kita. Nah, izay na dingat kita, boy tambahi, boy hurangi. Ini sejarah hai holi, masih botosi kita, agar nupon secarus majelis, tu rap padiarhon mahita. Aima tugas-tugas nami salinari ubanita majelis hari Kamison jam 5 ase ibalai guru sangga mahita panorang isay manadok tepat alani tanggal 30 Maret 2020 nomon masuk ma percetakan buku sejarah holi dalam cetak jadi holi bani tanggal 12 April kita launching maai jadi irencanaon kuryaon do holi melalui panitia ipadas maholi bukuon sada per kepala keluarga Kuria Sudirman. Aima rencana. Jadi salinari langboy taroh haganupan majelis 162 gento pala tak na 50 halak. Aima tugas-tugas nami bat kita majelis jemaat na dong itong ati ko ni Kuryata. Sonay matingting, sonay matuga-tuga, penjelasan ni tingting ta bani sadarion, ay horja-horja ibagas minggon. Alanyay, bani haganupan horjain
Asa tetap mahita marondos subay Tuhan, ipargogohi, irupi, ibere hubata hikmat, pangarusion, jana ibere hubata hasadaon. Ay manapurlu. Sadahita, majelis jemaat, sunay pa kon pagori ni kuria, ay naibo kita maibagas tonggo. Martonggo mahita. Dia tetu pa Tuhan sombah nami hubamu bani panorangon. Ya pokok nami Tuhan ibagas hidup ni urmu. Inma tetap naman ramotkon, naman narukon ari-ari ni gulu nami, das bani panorangon ibagas nasihat kanami. Buihan nami pajupau si rumahmu na mapasingon, ibagas parasaron nami bani kebaktian minggu. Inma kebaktian minggu siang. Bapa bani panorangon doma ibu kihanami. Tugas-tugas horja-horja pangidangion. Tonga-tonga ni kuriaon, das kubani ari Sabtu naroroh. Na perlu ay Tuhan maretehon ni sihol manjalo pamasumasuon. Anak pakon boru ni kuriamu. Keluarga purba, sonai age keluarga pangaribuan. Ase tonggok kanami Bapa hubamu, kedua belah pihak keluarga. Keluarga situa nami, nage keluarga pangaribuan, asa tetap maham tong-tong na mamberegok malas nihur hubesadena dua. Keluarga ai, asi bade kadu panan rangkaian ni horja na lahos si pamasaon. Bani tanggal 27 Mareton 2006, baik pa acara pamasumasuon, sonai humani acara paradaton. Asi beri hamma hubesadea hasadaun nihur, boy marsi jaloan ibagas nadiar jana na hinarosukon ni urmu. Sonai duhumani ubani calon pengantin dalahi pakon naboru si Edo, pakon si Naomi. Asa tetap ham na menjaga sedia, sehat-sehat, ulang adong Tuhan halangan. Asi boy tongon pelaksanaan acara pamasumasuon bantanggal buiton, boy jalo sedia ibagas na sehat, jana ibagas gop malas nurni sedena dua. Sonai humani Bapa, sadalan hubani kegiatan prajubileum 75 tahun kuliah nami. Sadalan hubani haputusan nadok utuskon panitia. Adok konokon matuhan piga-piga kegiatan ibagas seminggon, na perlu maai aima seminar kesehatan anak. Topik dampak gadget terhadap perkembangan anak. Tongon Tuhan pakorhon ni zaman sunari teknologi komunikasi, bahat do dampak ni aima HP itangan indak danak. Anay Bapa, ipasingat iajari hanami, terlebih hubani nombah nami holi bani ari Sabtuon 20 Maret 2006. Ukap hammalabah ni haron ni orang tua, terlebih pasingat kon niombah ni. Baik aidak danak sekolah minggu remaja, on mana rentan. Sekolah minggu sudah remaja. Ase boy Tuhan yukap hadiron ni roh, mandihuti seminarai, jana ahana ibuoge sedia holi. Na pidadas ni narasumber. Boy Tuhan mengurangi dampak yang negatif. Aima bani dampak gadget bani penerang sonarion. Sonai duhumani Bapa yudu tiuse ya dongkon mause bani bot nyari tanggal 20 Maret 2006. Aima ibadah pesta iman, kebaktian kebangunan rohani. Dengan tema kesetiaan Tuhan melintasi zaman. Na pinadas ni juak-juakmu aima Bapa. Mantan ipurus ni GKPS. Na ibadhon ni worship leader Holy Inang Desi. Boru pasaribu. Ope ukapham laban ni haron nami warga jemaat Sudirman Bapa Inang. Nimumba na maposo. So naidu humani. Warga Kristen na dong ikot sa taron na mamboto
kegiatan non marhetehon ni ay mahanami marsi paingatan hubani asoman warga Kristen na dong sa taron na sabuhay Tuhan daruli ka nami tongon ay man na pinadas ni si Parambilan Holy Bapa Pendeta Jaharianson Sumbayak. Agano pa ng Tuhan, anggo turut campur tangan hamba pa, buhay maon terlaksana ibakas na diar, maritehon ni na iukap labah neron nami, marhete ni tondui muton din na pasing marana ibakas uhur pikiran nami, ase taronjar ur nami laho mandihuti aganupan kegiatan ini. Postur nami Bapa, campur tanganmu, buhay mahanami na roh koli, bani tanggal 2 Bulaluhay. So naidu mo ni Bapa, bani ganupan rangkaian horja na lao marayak, secara khusus bani pesta jubileum 75 tahun kuriamu nayo baskon ni panitia, ay materlubihu bani panitia seksi inang, bani tahunon. Aso tetap pergokoy ham sedia. Berham humani sedia Tuhan tetap semangat. Aso sunahat Tuhan pelaksanaan ni Horja Oli. Aganupan buhay bagas gok balas dihur. Baik panitia, baik warga jemaat. Sehingga Tuhan hanami marmalas nihur domba tongon. Sada umur na bagas kuriamu. Domba 75 tahun hanami. Manjalo hatamu terlebih tonga-tonga ni kuria ke KPS Sudirmanon. Papa buwe nalaho si Pangindon nami. Tapi Tuhan do may butuh kam aha na patut ben nami. Terlebih Tuhan bani panorangon martong nami khusus. Kuria GKPS Jalan Janda Sudirman Pematang Siantar. Sadalan hubani natinongos ni pimpinan sinode GKPS. Bani sub GKPS. Ase si perdiut manonggohon situasi secara global tonga-tonga di duniaon. Ay makedan Timur Tengah, negara Amerika, Israel, bakon Iran, situasi marporang sonari Bapa. Aido iojur pimpinan sinode tonga-tonga ni kuria, ase kuriain jematin manonggohon situasi ay. Panorangon mahanami Bapa martonggo mangindo hubamu. Campur tangan mahamba ni situasiin. Sonaha Tuhan surah-surah nami. Ang guboy maroti main. Alani situasi perang Timur Tengah antara Amerika, Israel, pakon Iran. Bakkorhon ni dampak ni Tuhan secara global. Domuhubani situasi dunia. Berdampak Tuhan sangat bagas. Das utong-atongan nami Indonesia. Das mungkin bisa taron. Alani Bapak. Mangindo hadami hubamu, campur tangan maham, AHP na masa banin 2 negaraon, 3 negaraon. Anggo campur tangan hamba pa butok kam 2 na masa, tonga-tonga ni sedia ban purangon. Cara Hazul maun Bapa wahat na maruzunggulu akibat senjata teknologi. Campur tangan baham Bapa. Buah hama hahuron ni pemimpin negara Amerika. Naik ke Israel, naik ke Iran. Asebuhi mamarotion sehingga dampak ni. Ulang das kebenaran Tuhan pakkorhon ni. Dom mataridah Tuhan. Ahan na yalami hanami setarus Indonesia. Naik ke negara naligan. Anay Bapa Salinari mangindo anay bamu campur tangan maham. Asebuhi Tuhan salose prangin sehingga kembali sedia usai bagas nadami tenang. On mapangharapan nami Bapak Kuria Sudirman. Mungkin Tuhan tonga-tonga ni sektor P bagas pertungguan doma tunggu honon asih humani. Anami warga jemaat Sudirman iruman nami beyo ni asih tetap may buano ni bagas topik tonggo dengan pengharapan marotima perang antara Amerika Israel maradopon negara Iran. Onma pangindon nami hubamu Bapa.
On matungko nami, na naon mapangindon nami hubamu, ulong matimu, zalohamma, tonggo elek-elek pangindon nayon, itay bagas goran na mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami. Amen. Halani sihol mahita manangar hatani Tuhan marhite ambilan na beban honi Bapak Pendeta. Halani ay puji hita mau setu hata marhite naman doding hita hubani buku haleluya nomor 133 ayat sada ayat onom ayat walu pakon ayat 12. Damai nini bata na mangatasi haganu paruhuron. In manaman ramotkon uhur pakon pikiran nasyam. Ibagas Kristus Yesus tuhatain. Amin. Bapa inang pakon hasoman. Na gereja age naman dihuti kebaktian minggu siang on. Tiba live streaming. Hata nini bata nagabe ambilan bata bani minggu judika sadarion. Tersurat humbani Hesekiel bindu 37 ayat sada das subani ayat 14. Hesekiel bindu 37 ayat sada das subani ayat 14 ubasahon mahatani Tuhan songonon ma isuratkon. Dopai sogop mabaku tangan ni Jahoba. Jadi arahkon maau hudarat marhite tondu ini.
anjaha ipasoh maau itonga-tonga ni habungan ai, gok holi-holi ni jolma doai. Ipabotaskon maau hunjai inggot, anjaha tonggor ma, buei tumang merap ihabungan ai, anjaha tonggor ma, doma horah-horah ganupanai. Jadi nini madopak au, ale anak ni jolma, boi ope manggolu holi-holion, jadi nikuma mambalosi, ale Tuhan Jahoba, hamdo na mamboto ai. Dopai nini mahubaku, manjahai maho pasal holi-holion, hatahon ma bani sedia, ale holi-holi na horah-horah, tangar ma hatani Jahoba. Sonondo hatani Jahoba bani holi-holion. Tonggor ma, ahu mambere tondui huhu banima, ase manggolu hanima. Anjaha au manahkon urat-urat banima, apa patubuh daging banima, apa mambahen marhuling-kuling hanima, apa mambahen marhosa, ase manggolu hanima. Jadi tandao nima ma ahu do Jahoba. Jadi manjahai mau songon na pinarentahkon ai baku. Anjaha sanggah na manjahai ayau, tonggor ma, masa ma sora na mardongos, gabe marsito huan ma holi-holi sama holi-holi. Jadi sanggah na makawah au, tonggor ma, domadong urat-urat bani sidia, tubuh daging bani sidia, anjaha marhuling-kuling sidia, tapi sengdong ope tondui bani sidia. Dopai nini madopak au, manjahai maho pasal tondui ai, manjahai ma ale anak ni jolma, anjaha hatahon ma bani tondui ai, sonondo hatani Tuhan Jahoba, rohma ale tondui humbani desa na opat, in manopul maho hubani halak na binunuhon, ase manggolu sidia. Anjaha manjahai maau songon na pinarentahkon ai hubakku, gabe rohma tondui ai hubaga sidia, jadi manggolu masidia, anjaha jongjong bei bani nahini, ulanan baggal tumang doai. Dopai nini mahubakku, ale anak ni jolma, ia holi-holi on, ginopar ni Israel doin ganup, tonggor ma nini sidia, doma masak holi-holi nami, sengdong be pangarapan nami, bois doha nami. Halaniai manjahai maho, anjaha hatahon ma bani sedia, sonondo hatani Tuhan Jahoba, tonggor ma, ukapon kudo tanomanima, anjaha paluaron kudo hanima, humbagas tanomanima, ale bangsaku, anjaha buanon kudo hanima, mulak kutano Israel. Jadi tandao nima mau, jadi tandao nima ma au do Jahoba, anggo hukap ma tanomanima, anjaha hupaluar hanima, humbagas tanomanima, ale bangsaku. Anjaha, nah konon kudo tondui huhubagas dirinima, ase manggolu hanima, anjaha, bahenon kudo hanima marianan bani tanoh nima, jadi tandao nima ma ahu do Jahoba namar sahapai, anjaha pasauton kudo ai nini Tuhan Jahoba. Aima dasni. Horas mahu bata ganupan. Selamat hari Minggu bata ganupan. Malah suhur bani libur na cukup panjang on, boy hita pasopatkon dirita rohu gereja mar minggu, anjahan ini hurnami adong do humbani hita narohon, Bapak Inang Hasoman yang mungkin sedang berlibur di Pematang Siantar dan datang mar minggu ke GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar ini, atau karena libur panjang ada yang pulang kampung ke Siantar dan datang mar minggu di GKPS Jalan Jenderal Sudirman saat ini, kami ucapkan selamat datang. Terima kasih sudah menyempatkan waktu liburannya untuk tetap menghadap Tuhan lewat kebaktian minggu kita hari ini. Bapak Inang pakon hita ganupan, minggu tasadarion, minggu palimahon prapaskah, igorando minggu judika. Minggu judika ini artinya berikanlah keadilan kepadaku ya Tuhan. Nanggo bani hata batak, sai luluhon ham maau,
Ale Jehovah. Untuk keterangan lebih jauh tentang Minggu Judika ini, nanti bisa tanya Bapak Situa Lulu Purba ya. Saya Lulu Honhamawa, nama dia itu berkaitan dengan Minggu Judika. Patorangkon, ahdo maksuni Tuhan membere keadilan hubata. Tapi inti dari Minggu Judika yang diambilankan lewat buku ni Nabi Hesekiel bindu 37 ayat 1 dan subani 10 patona ima naibata membere pemulihan, pengampunan hubani jolma. Itulah bentuk keadilan Tuhan kepada kita. Kenapa Tuhan adil? Karena Dia memberikan pengampunan, pemulihan kepada kita. Bapak Inang Pakona Soman, pemulihan, transisi, itu adalah masa yang penuh dengan kehati-hatian. Kalau tidak dijalani dengan baik, masa transisi itu akan membuat kehancuran setelahnya. Orang yang sehat sebelum sembuh, masa transisinya adalah pemulihan. Kalau di masa pemulihan itu dia tidak hati-hati, dia bisa kembali sakit. Tapi kalau dalam masa pemulihan itu dia menjalaninya dengan hati-hati dan benar, dia akan sembuh. GKPS Resort Siantar 1 ini juga sebentar lagi akan dalam masa transisi. Pendeta resort akan pensiun dan digantikan oleh pendeta resort yang baru. Kalau masa-masa ini tidak dijalani dengan hati-hati, kita tidak bisa pulih dari pergantian pemimpin gembala di resort ini. Dan dari yang kami pelajari, semua hal-hal yang berhubungan dengan masa transisi harus dibicarakan. Jangan didiamkan. Karena kalau didiamkan, aidos dosongon paturutkon membiarkan gajah di ruang rapat. Jadi orang sedang rapat, ada gajah di ruang rapat, tapi sedikit pun gajah itu tidak disinggung. Padahal kita tahu sebesar apa gajah itu. Dan itulah hal yang terjadi kalau gereja tidak membicarakan masa transisi, masa pemulihan, sehingga kesembuhan yang diharapkan oleh anggota gereja tidak didapatkan. Karena apa? Didiam-diamkan. Nah, Tuhan memberitahukan bahwa bangsa Israel akan sembuh. Bahwa bangsa Israel akan dikembalikan pulang. Hutanonisidia. Dan itu harus melewati masa pemulihan. Itu harus melewati masa transisi. Dan itu harus disampaikan. Humbani Tuhan, humbani bangsai. Tidak didiam-diamkan. Sehingga bangsa itu tahu apa yang Tuhan mau. Dan bangsa itu tahu bagaimana mereka harus hidup dalam pemulihan supaya kesembuhan totalnya dapat. Lewat Nabi Hesekiel, Ipatorang do hubata bahwa masa pemulihan itu diawali dengan Nabi Hesekiel diperlihatkan oleh Tuhan bahwa ibagas atap itonga-tonga ni habungan lembah. Ada begitu banyak holi-holi ni jolma. Tulang belulang manusia. Dan tulang belulang itu sudah sangat kering. Artinya tulang belulang itu sudah mati. Tidak lagi kehidupan di situ. Nini ayatolu ale anak ni jolma. Nah, ini Tuhan tanya kepada Hesekiel. Sama seperti Tuhan tanya kepada kita. Ale anak ni jolma. Boy ope manggolu holi-holion. Kalau Tuhan bertanya sama kita, Bapak Inang, tentang hal yang menurut kita tidak masuk akal, maka apa jawaban kita? Hesekiel memberitahu kita bagaimana cara menjawab Tuhan yang baik, yang benar. Nini Nabi Hesekiel membalosi, ale Tuhan Jehovah, hamdo namambutohai. Jadi sebagai jolma, jangan pajuk-pajukuhon kita. Jangan sok tahu tentang apa yang Tuhan mau kerjakan. Jangan mendahului Tuhan atas apa yang Tuhan mau kerjakan. Kalau Tuhan mau mengerjakan sesuatu dan dia bertanya kepada kita, jawablah, hamdo namambutohai. Dan saat Nabi Hesekiel menjawab itu, ninima hubani bahwa manjahai ma pasal holi-holi on, nanti holi-holi na hora-hora on, akan dibuatkan Tuhan ada uratnya, ada dagingnya, ada kulitnya. Dan mereka kemudian akan hidup. Dan itu semua hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Dan itu semua adalah tanda bahwa Tuhan sedang memulihkan. Sampai di sini Bapak Inang, kita bisa melihat bahwa yang membuat sesuatu bisa hidup hanya Tuhan.
Karena yang memiliki hosah untuk diberikan supaya hidup hanya Tuhan. Saat holy ai sudah ada urat, sudah ada daging, sudah markuling-kuling atau berkulit, dia masih belum bisa hidup. Sebelum Tuhan memberikan hosah hagoluhan, hubani holy na orah-orahai. Tuhanlah sumber kehidupan, naibatama sibere hosah hagoluhan, ay managabe topik mingguata bani minggu judika sadario. Jadi tagan upani nang bapa pakon hasoman. Ahama ojur-ojur ni teks ni ambilan taon hubata. Naparlobe. Kalau kita sedang mengalami keputusasaan, kalau kita sedang mengalami ketidakberdayaan, jangan paksakan. Melainkan datanglah kepada Tuhan. Ya Bapak Inam. Karena Dia yang memberikan kita kehidupan. Dia yang memberikan kita spirit, semangat, karena roh itu dari Dia. Dan begitu kita diurapi rohnya, kita kembali bersemangat. Akan ada waktunya kita kehilangan semangat dan putus asa, bahkan hampir seperti orang yang mati. Tetapi kita dipersiapkan Tuhan untuk dipulihkan dengan datang kepada Tuhan dan biarkan Tuhan memberikan semangat dan kehidupan kepada kita. Firman Tuhan menciptakan kehidupan dari kematian, dan roh Allah itu sendirilah yang memberi kehidupan sejati kepada kita. Sewaktu kita diberikan firman Tuhan, rohnya, untuk membuat kita hidup, apa tujuan Tuhan melakukan itu? Jawabannya adalah ase itandai hita tuhata jahuba. Dalam teks ambilan tahun dari ayat 1 dan subani ayat 14, khususnya ayat 12 dan subani ayat 14, kenapa Tuhan masih mau membiarkan ginopar ni Israelai yang dianalogikan dengan tulang belulang yang sudah kering dan mati itu, kenapa Tuhan mau masih menghidupkan mereka? Kenapa Tuhan mau membiarkan kita masih menikmati berkat-Nya setiap hari hingga saat ini? Kenapa Tuhan mau membiarkan kita masih menikmati hari ini untuk kita hidupi? Kenapa Tuhan mau dan masih membiarkan kita bertemu, berkumpul dengan saudara-saudari kita sampai detik ini? Jawabannya adalah ase itandai hita jahoba naibata. Supaya kita kenal Tuhan yang memberikan semua itu kepada kita. Bagaimana caranya supaya kita kenal Tuhan? Sering-seringlah berinteraksi dengan Tuhan. Sering-seringlah datang kepada Tuhan. Mambasa hatani, martonggo hubani, roh hupar mingguan, datang hubani partupuan di halak Kristen. Itu semua adalah cara bagi kita menandai Tuhan. Karena apalagi yang bisa kita lakukan selama kita hidup selain untuk mencari tahu siapa Tuhan yang memberikan kita hidup itu. Dan itulah tujuan Tuhan, memulihkan bangsa Israel di masa-masa transisi itu dengan membangkitkan mereka kembali dan memulangkan mereka kembali. Masih watahun membangkitkan, karena dalam ayat 12 sudah dianggap Tuhanlah bangsa Israel yang di dalam habuangan Babel itu seperti orang yang sedang di dalam tanoman, seperti orang yang sedang dalam kuburan yang sudah mati. Ini ayat 12. Sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup selain Tuhan sendiri yang menghidupkan. Lalu Tuhan memberikan kesempatan, memberikan keadilannya kepada mereka, membangkitkan mereka kembali dan memulangkan mereka ke tanah Israel. Supaya apa? Ase itandai sidea au jahoba naibatani sidea. Jadi hari ini kita datang marminggu di gereja kita ini, pulang dengan sebuah jawaban atas pertanyaan, kenapa Tuhan masih membiarkan aku hidup sampai saat ini? Jawabannya kita temukan dari firman Tuhan hari ini, yaitu untuk membuat aku semakin kenal siapa Tuhanku yang memberi kehidupan kepada aku. Amin. Martonggo mahita. Terima kasih ma Tuhan, bani hatamu nadopi jalohanami bani minggu judika sadarion. Ipatuga hamdo banami, masih hanami on, tetap ope manggolu itanohon.
halani dosa, halani panlanggaron nami, halani halepakon nami, halani hajahaton nami. Sasitong ni lang taluk behanami manggolu, mangahapkon pasu-pasumu Tuhan. Tapi halani hapitoranmu, halani holong niatemu, ipagoluh ham ope hanami das hubani sadarion. Tujuan ni ay maase itandai hanami, isedoham, na ibata nami, na mambere haguluhan ban nami. Ase Tuhan, terima kasih mah bani panorang nadop, iberekon hamban nami, boy hanami mangahapkon, habujuronmu, na mambere kesempatan, panorang ope ban nami manggoluh itanhon, mangahapkon pasu-pasumu, anjahalambin manandai ham. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus hanami martonggo hubamu. Amin. Paimai patupu hita galangata, tangar hita malobei hata ninai bata nagabe onjolan bata lahu manggalang. Aimana tersurat bani Psalmen bindu 10 ayat 8. Beri nasiama bani Jahoba ham muliau ni goranni. Buana siama galangan, masuk manasiam bani alamanni. Sonari patupu hita ma galangata. Hinohoni hamajuoni jamano Bue tuma si halilian ijo Nagati mambain taruyun hitao Tuma si halilian ijo
ito sai iri kon ma Jesus tong to ibu to Jesus ahana por lubamu asal marah hitam marondos tong iji sai sarihon dogoluta haganu rosidas bani ujung ni Riak mahita jongjong. Martonggo mahita mangondoskon galangata hubani naibata. Ham Tuhan naibata Bapa nami pardiar layak janah na unja huban nami. Terima kasih mahata hono nami hubamu. Halani tongtong do ipasu-pasu ham gulu nami. Doma iha somani ham hanami. Janah ipasu-pasu ham hurja nami das hubani sadarion. Sonari ibagas malas nyuhur. Roh doha nami mangondoskon buah ni horja. Nadop pinasu pasumuin. Gabe galangan ha tarima kasihon pakon puji-pujian nami hubamu. On pe say jalo hamma galangan nami on. Bahen hasangapon iguranmu. Pakon pabolakon harajonmu i dunia on. Ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Jalo hamma tonggon nami on. Amin. Tondui daging uhur apa gogoh nindo dikon hita. Tondoi daging apa kuguni ulang mainan sangkon say bangun Misir manasya manjaha gabe sibuan pasu-pasu maham anjaha sari bani ganup halak jalo hama pasu-pasu humbani Tuhan naibatata ipasu-pasu anjaha iparoro Tuhan naibata maham isondangkon Tuhan naibata mabohini hubamu janah maidop mau hurni mangidaham idopakon Tuhan naibata mabohini hubamu janah ipasorap madameni bani tonduimu. Amin. Selamat hari Minggu Bata Ganupan. Oras, Popina. Hinor horni hamajuon ni jamano buai tumang si halilian ijo nagati